Sidodeka tindzaba sahlupheka. Shumayela ngwane. Shumayela. Kusebusuku kusemini kusekuseni ntsambama Shumayela. Ngiko sithi tinshumayelo tesindlu leti. Dakho ngwane atisito tethu. Dekwe kuthi wena la ukhona khona uthi ungadiva. Bese uyasukuma uyabuka ukuthi njengobe live nemntwana welive bathi sayingemashumi lamane iminyaka ahleti esihlalweni. Sithi sihalalisa sibhekapi. Sibuya nembuto ngwane lo insinza bejatsi siuphonsa kuwe. Tingcazelo, timbendulo nako konke kwalombuto kukuwe. Nayi insinza bejatsi. Nayi nyakanyaka. Kunelijaha lapha leseliqinile. Kepha alikaqini kokuthi lingaba kulesigaba lesi. Naso kufuna sifundise ngaso. Hlakanipho. Funzani. Umuntu wesifazane lo sashonelwe indvodza wayizilela. Akayanywa noma ngangibani. Kunesifundo lengifuna nisifunze la nine ngobe thine mina nje ngiku47 48 lo nyaka. Kusehlulile. Linyenti lalaba labanganga. Ayibonke bambalo. Kude lo wasifundzisi. Nine lelemva le wena usemvambambona ngangemntwana nami wena. Ngiyo noma ngikuthethisa nje ngangikuthethisi nje ngabhuti inhlakanipho. Ngiyuze futhi ngikubite ngabhuti inhlakanipho. Umfana nje fa. Umfana mfalo nukalukhwapha nemasenze. Umntwana. Funeka isibese siyalingana. Ngiko noma ngasihamba lamgwaqweni sihamba ngemoto ngeke thine nawe silingane. Yonke into lo intawo noma ngasithenga emabanana lapha sitela nje ngoba simthengile nje la. Ngeke sithenge banana bese uyawuthatha wena la so uyawuvula uyadla. Funa ngikuthethise ngikujesu kwaye kwentiwa lo. Uyayithenga into uhamba nemlomdzala lenithi endayisebenzisa phambili bese uyayivula wena uyayisebenzisa. Khala kufunza lengisho. Abosheshe uvume. Nalokusheshe uvume lo. Awalo kuphila nawe enhlakanipho ukhulume ufundzise emva kwalo kwakuphendula nje ngibulumo lemfisha lengaka. Akehlukane kuthethisa umntwana uthi uyeva nithi ngiyeva. Masinyane lempendula sayivela masinyane yabona ukuthi kuyedzelelwa ke la. Enhlakanipho sakha live. Nesilakhe live kungaqala kuwo. Bonga lokuthi ngibhekele mina sengiguqukile ngikhamela wena. Linyenti bashobele ngale kwenza babavalela imlomo. Uyangiva yini? Linyenti sine lesibalandzelako basithele ngale kona inzawa mdzimba njengoba uyibona nje nayiya. Bashone ngale kwayo. Nabo bevala icilo ngale yababita lela bayakhona njengoba lihlale likhala kangwane. Bashona ngale bangakakhuluma lutho sasala setibini. Wena ngebonga ukuthi ngingakasitheli ngale mina sengiguqukile ngathi inhlakanipho. Hlala la. Nana ngiyalubukela lapho. Ningathathi ukuthi siyadlala. Ningathathi futhi mhlambe sifuna kutrenda. Utakusita ngani? Utakubuyisela ini? Ngoba kude nale mali lo. Kube singale sikhwahlandi ngakungqono. Mhlambe ngalenye ilanga uhulumende noma lomunye loyongena. Uyawenta lokube ipriority asadi. Kepha ngilenye indlela yokufukula emathuba emisebenti kunaba labahleli emakhaya abantu asinabasuka lapho babe basuka bangenela imikhuba lemibi bese siyadibuta sibasuke yini kanti sibayekele sangaba lungiseli lokule besingabalungisela kona sibamane baphile. Ngicela kubuyela kulombuto lelijale libe ngitama kuyala lenhlakanipho.
umuntu wesifazane lo sashonelwe indvodza wayizilela wahamba wayokhumula letinzilo lapha eceleni kwemfula wagezwa akasonzelwa noma ngangiliphi lijaba ake yanywa noma ngangiliphi lijaba nakhona kusokhona into enhlakanipho lengifuna kuleli langa lalamhla leli uyifunze nje uyibambe uhambe nayo engqondweni yakho umuntu wesifazane lo sashonelwe indvodza wayizilela wahamba wayokhumula inzilo yagezwa yashiswa akasonzelelwa noma ngangiliphi lijaba noma ngabe seniyathandzana nakade akutshela nje ukuthi mina ngashonelwa indvodza ngayizilela khwesha ngasiphi isizathu ngesizathu lesithi ngesiswati umuntu lo kanjalo so nesicala shothi ngalamanye amagama so welekwa sithundi semuntu lo wahamba labe kaphila naye ngiko siyayisithi nasikhuluma sikhutsade ukuthi labo sisi laba labataliswa bantu besilisa bese uyahamba emhlabeni lo wesilisa awukwenti lokusina sashonile lo lokutalisile uyakhukhumba wena nebantwana so yakuyomgqwaba fika nebantu abakho yelele akwentiwa ngesiswati nangabe udaluse lijaha alikakuthathi naselishonile lelijaha uqela sisiwakho lomdzala dzadzeweni lomdzala noma ucela nje umuntu lo wesifazane lombona ukuthi uhloniphekile ke lo uzithile ngimakodi akuthathele labantwana akuyele nabo le kubo ayongcwaba lesingani sakho lesikudalisela abantwana ngoba ubalekela kwele kwalithunti lakhe ngoba wele kwalithunti lemuntu losahambile kulukhuni igezeka nemanti ngeke asakugeza naye indzaba nalijaha selicinile lithandzene nalomake lomake bekenzile lapha batala abantwana yashona indvodza wayizilela wakhunyulwa nenzilo wagezwa sebathandzana nyalo wasuka bobabili bawufuna indzawo bayakha sebahleli kanye lese bahamba impilo iba nebulukhulu beti imbeleko kude nalolo nakako ngoba phela ngithi sindwa sasinaki sesiyakholwa hleli kanye nje ngoba lo make usenayo indlela yokuthi angaba nayo imbeleko leli jaha ke umuntu omdvuna phela utala azawungena ethuneni kude nalolo nakako ukuthi ngabe ivalwe yini lempeleko sebayishana ke nyalo sekusekugcineni ngale ndlela kokuthi leli jaha selibona ukuthi ngemandla ami lelikhaya leli cela kulithengisa make uthi ngeke kuze kwenteke lo iyangena ke indzaba kithi ukuthi nayi yilamleni ngeke singenise yonke ke le ndzaba sifuna nje ukukha lokho lesifuna kufundisa ngako namhla sikushiye kungumbuto niyadini ukuthi nesiswati umuntu wesifazane lo wenzile wamekeza wahlaba ngesikhali esibayeni akavumeleki ukuthi lo lesingani sakhe nasesihambile emhlabeni bese ikakhulu kati nangabe ugidzene emthimba kwahlatshwa netingeke bese so yaphuma yena sodaliswa umuntu wangephandle ngobe ngesiswati labantwana labatele balesinye lesathengwa ngulomuntu lo wamhlabela letingeke ngobe ngesiswati lesithunti lesameleka nakafukeme lapha emsamo ahleti enhloko yendvodza angeke bese sisiyamvumela ukuthi akawutala sisu salenye indvodza ngoba lesinye solo sinye sale lapho khona le kwangilesithunti khona ngobe ngesiswati leli khala lingcunulela wahamba nesikhali wayongena kilo ekuseni kungakazi wayokhala lekulichilo kuyongena emntini webantu ufuna ungena esibayeni sakhona ukhali lelo chilo lelo lalichila lokuthi uyawuthi noma sekahambile lo muntu la emhlabeni ngeke wente buchilo lobedlula lobuchilo lobu lokusho ukuthini lokusho ukuthi leli chilo lo lentilo liyakuchilisa ngokuthi uyawuhlala uchilela la wachila khona ngoba buchilo bemuntu buhlala bulichilo kulomuntu lobuchilele kulobuchilo balomuntu simthini kenyana yalibhidlita leli khaya uyalithengisa lo wesilisa noma uphuma nelijazi lakhe 1 2 labani leli khaya
lalo wesilisa esibongweni sakhe kuleli shende lakhe leli ngoba lishende phela leli nobe lelikhaya la lendvodza leyashona kulomfati kusho ukuthi lo uhambe wayokakhela lendvodza leyashona wayanzisela titsha labani lelikhaya yabo